Katata Motors haga kanyau tri uniu benai lengba kedukan dai keri betip kam ka Frank Motors ka M Hamarian Hills Juai da pelaj paj ba ka ya keri wepen M kam dai boarding namo ka electric vehicle watme watip kam Katata Punch EV haga yalang watbian wadapen man haga nihi kedukan. Haga ni ka pelaj paj ba ada wan sakhilang ki bru napo ka Mahindra Finance ka Chola Finance nei te ki branch manager na ki bank wa ki bru wachani akari na Katata. Nei liang u sales manager ka Frank Motors u Graham R Pajat have ye kalam doong yaki kari electric wat ka sarkar India le de le bah ko open chlur yaki bru open MKM gi kam tam moto kari verjor ibon bru wena do usnem ar hajar le pau daw penduna bah ipen mi yaki kari open MKM dai pniang imentoy gani ka kari electric to waduna bah ilud isem nei benta open to pentene ye MKM go lada verchau waki kari wapen MKM dai petrol na diesel we man golek ke kari ko engine we ilut nei benta open dap boarding yo battery le duna bha yo pendap battery MKM du kam wali pausan unit di boarding nei teradalai ko haga chibanai khat arspa kilometer ilut to khat lis pa tangka don hi lada lai wan dagi kari wapen MKM dai petrol hadu khat arspa kilometer ha chibanai ye ulut prahajar tangka hadu chipau hajar tangka chibanai ibu mud de kari elektrik de yo upelang prahajar tangka hadu kendi hajar tangka. Pentip haro awat ni liang ka sarkar Meghalaya la subsidi go kamjuk ke registration de makna ya kibru wathit kam kini ke kari lengba ka polisi wadawan ra go haus nem arajar arpawi. Wegani ka polisi ukut ka hadu usnem arajar arpausan nei benta ki kari wachong dor hapok khatsan lang. Hewa ka subsidi man kontro hajar tangka ka wadaw de ka sarkar. Kiwiyu yo ya ki subsidi we ka by registration de makna to hadu arajar san spa atali ki kari elektrik we menda palat won ka arajar san spa atali ilayaw ni ki kari ki paj ba am yo subsidi de ki na ini daw kun tu ya ki paj ba wa smart wan thit ki kat wadang yo ya gani ka kabu kamwa man kat ni ka kari la da thit da waduna dor do ye ko ulai chi sen charge ye battery to les pa khat san kilometers hewa kani de biang wari ko nei benta open MKM man kasngi nei te ki waraps ador na do ki middle range hadu was addo ye ko ulai sospa arpawi kilometer iwada poho ulai uwan shillong ko hati kini ki kari Tata Punch EV to ki ye u charge hi yo battery he porwaya ite he porwa penorian he porwa MU accelerator we he porwa yu bring yo ye won ulai rap jangai ye open MKM da ki ikomon idor bas dang daya kini ke kari to chipau lak khande pakundi hajar tangka. Sementara ini launch ya kini ke Punch electric vehicle kane po New Hill Juai te ngan chupatai kiniak chipang kali ma te kene kali ka one full LED DRL ka one full kene nanta ka charging socket ka one nakma charging plug nanta ka one front camera nanta ka one projector headlamp nanta ka one LED fog lamp ma ka one nanta kami ka 160-inch tire nanta ka one roof rail shark fin antenna nanta te mentangan patay pat sa support jo ka kalima jadi pipet support kali kini ki seats DPI kila ada ki ventilated seats mah cuba kawan ka AC na po seats okay kita hang ni ki adjustment na po seat kita hang ni PI yang dijengkang kita nang tak kawan hendreu teli ki airbags kane kali te kala sunroof te kelawan kene hill descent control ru kene ke hill descent control berbol kadang tang haki kali ki bahaya mah kumki kali bahaya macua kan tementah hakanir kiwan kene ke hill descent control kay rap ipi hapor bap hi ya hapo bano disebut pi ya ka jaka ka bano kani pimnot kam so ban yo brake lane accelerator ka speed kalayat hi ka kali automatic fisu kontong steering ka speed da bi activate yo new hill descent control ka speed jo kali maximum kan ya chpo ka speed ma te kani kala don de pi hang ni flight E360 kalau ada 360 degree kamera, fly pen 2D dan 3D, atau fly pen change kamera angle tu.
Te kani ka kali ka dan blind view monitor. Wah, so PI signal lah. Nomor teng pemla mani ilot full da ka side glass am. Te PUI ha screen kan ya ka ki blind spot. Ki shot ki blind view monitor mah. Te PI saka diang kumju PUI ba ki don ki blind view ki blind spot ba pemla ban UI side glass PUI ha screen kan. Te ne ka yarap ba ban kamtam parking ha ki jaka ki ba red ki jaka ka ba khamia kan. Makum kani play ilot bar saudang 360 la ban pe 3D kum to teune ugia ude automatic mah tu ya p di parking r di reverse and neutral di day drive then re kadang ka sport mode ro ban eco mode sport mode mo fio maximum power jongka electric motor mah bar ke battery teune parking brake dan chudu handbrake manually ula dan dai electronic parking brake mah ba uni auto hold ude wirap hapor ba pi start hapor off man pi start ya kalian kan like telun udah ni auto hold the additional yang ni auto hold kedan saka hill hold control tu cuba dapat apa block teng ka people ya kan ka accelerator ka brake kan ka kali kam telun kan te kumba r second kam telun sedian dekat ba pindah yuk la yo ban yo accelerator la ya kan te ini kalau one smart kena ka smart you hane Tekanir kelawan digital cluster ni kapal ilot everything ni POE PI pila ban pet yang ni dan kelawan ke range natap kelawan ke average ke trip A trip B lawan dong sodong hang ni pila ban I ke distance ba fi cover total kelawan hang ni kini ki paddle shifter apa kini kade nama tama kini ki kali elektrik jong kata tak mendai tang ba pitang pa charge pila ala banyak ndre kini hapor pa pinya ru ka charge ke joko por ke kani udah di minus ni di plus pila ban increase dan decrease ya ka regenerative braking ka charge ka kali hapor pa pinya ka cuba hapor pa piya hapor bano hapor ka no ka kali dan hapor man ka por pa penyo ya ka brake dan pin suki ya ka kali ka charge ka kali ho joko por te pi extra range kena kata te pio maximum range pia ka eco mode mah te kene ka screen hang ni ko ade ka screen ka bahe ko ade hedok 4 inch te de pipet hang ni kala bon bagi feature sane kalau adon hang ni ka wireless charging de pipet kan pi ka phone ka support wireless charging da fi bo ka phone yo pi hang ni ka charge mah pitu ka charge pe ka charge sebentar te to kalau adon wireless charging kini ki AC ro kide digital AC kilom kita screen lock tek kumbak pi ta ya ka phone kan da pi on AC to pi off pi su ta bi tak kalong very easy kalau along kum ka juk mentah mah te subo fi ngan off AC mah te subo example ka kadon ya kan ka arcade EV ka latest ka arcade.ev ya kadai ka badan kali elektrik mata jong Tata Motors sam tuma hang ni 4 lak ban use marba hadu ngi haban chip ngi haban ad user tak hadu dala thiet mono kali ngi selak ban ad te hang ni ki kila ban page Netflix kila ban page Hotstar kila ban page movies ki breu ni kila ban lek game te teng ka yarap kan ka long I entertainment ye pi te ni kelawan ka air purifier nang tak kila abun ba pila ala ban use kene ka pila yo ba kini ki sound ya sound pila ala ban manage ka sound nang tak kini ki ya kene ka sunroof pila ban ai da voice command ma so pi prasang le open sunroof opening sunroof. Tersebut lebih kuat bang close sunroof ya aku menjadi. Close sunroof. Sure, closing. Terlebih pet charger lawan hanya Type C, lawan Type C saja, normal USB saja. Lawan charge lagi phone. Terhang ni dot space. Nanti lebih pet ya kan ni ru. Hang ni kadon ka space ba fin book iPad nang ta fila don hang ni space ka he ba space ka ne ka yun te kini baro saut lagi jingkang pidan jakaban bo yo bilor ba silita te kala irap ma gan te kini ki
ya kene ka ORVM kala ada electronic adjustable ORVM teki speaker sakane ki one pratli speakers te de pi snap jorwai pin ya song ka sound kan pen he mata ka sound kala khwan ma te kene bat ka cruise control ma kene ka cruise control kene ba pinyak kali kade ha ki caka ki babet shubo dapi activate kene cruise control dapi maintain kawai ka speed pila cuba pi kuat banyak ka speed 60 but pi activate kena cruise control pi set ka speed 60 kemudian ka kali automatically kan maintain me to ka speed 60 but pi syukun betang accelerator te kemudian ka kam touch banyak kali te hang ne la download ami ka Alexa ka Siri la download pila la man download kan te kembang IP sedian ro kalau adon kena ka split seat kena kalau adon ka cup holder sedian ro te ka erap ha kan te uniu steering fila ban adjust nang ni fila ban adjust to di tilt steering di fila ban lock yang kat kum ke ba feel comfortable mafi te kalawan all power windows nang ta kani ro kawan ka auto dimming IRVM mah kani ka irap po pinya kali menmet teng menmet pinya teng kisidon ki kali ki basi high beam mah teng kisid haba hak po pinya kali te kani ka auto dimming IRVM kale umno da pila activate ini kani di off mah da fi activate ime ni light bejerngam di ime ni light bejerngam komot menmet lara don ki kali ki ba high beam mah kani kan kolong ba adjust yang tu ka yang tu kajing thabai kamu dah pinyak kali kamu thabai kalau adjust sih kene kadai ka auto dimming IRVM mah te hang ne la don ini pikwa ban peyet ya ki ko passenger kumba ong amne ventilated seats kawan habro arteli gini ka driver buat co driver seat pila wan on AC joki seats di don han ya side jengkang matra de play ka jengkang pinyo i don hang ni pila wan on ni Pilawan I 3 level maximum dari pilawan I level 2 dan level 1 dan pilawan off sendan kene dika ska ventilate ka AC nam ta seat semua te kumong kalawan 360 degree kamera kalawan 6 airbags te kamtam ha ka micro SUV ka kali ka baret kat ne te kala long jam pack with features ke kene kali te kala long value for money mo kamtam kene ka kali tata ta kamtam pitep kali tata kilong ki ka safety lete pemla banyak keren kidi number 1 safety kidi 4 star and 5 star rating ba tidak dia kalau ka build quality kalong very good build quality kan mlong ki wi kali ki ba de pikta kali de pinyon som ba ki snara ka plastic ndai kali tata te long ki kham maka build quality jong ki kalong ka pa ba kan te tangkum tao ba kanik AC kadai auto AC mah subo da flat set season set ya ka temperature subo nga ngala ai menta subo nga example ane mah 22 degree mah subo na ngale shano ka temperature ka jing set shano ru kato ka temperature banga set nga hane automatically kan adjust with ka temperature inside apo kali mod kan adjust with take ya to temperature bapi set bapi ningko pidon kam tak si sen man set thì automatically kali kala adjust hi ka temperature bapikwa kato degree kemudian kato kan maintain ya kali village saja ka ba shit kan noru hapo aja kali kan long tapi non kam man set man kapor pinya itu ki kali ki ba don mit pa manual AC piap set chipang piap penhe AC piap penhe ka blower rekane auto AC tak si set kemudian kala maintain hi automatically kan tangkap tahi